Gihisgutan ang kaalam dinhi sa atong unang pagbasa nga importante kay siya nga mo'y atong ikuyog sa kinabuhi. Kay kung dili kuno ta magkuyog sa kaalam, maanam-anam gitag kahugno, maut-ot o maway kapuslanan ang atong kinabuhi. Ilingay mong tupad na kay kaalam o kadanghag. Yakin sa maning mga taong maalamon, ang tinuod nga maalamon, dili na sila kining maratol, secured. Muna ang matod pa din sa unang pagbasa, kaalam, sa to? Sila nga magtahod sa kaalam, maghatag sa matarong nga mga hukom. Sila nga mamati kaniya, makabaton sa matuod nga seguridad. Kanabang secured ka sa imong kinabuhi. Mawa na ang mga ratol, kanang kasina, mga kahadlok, labaw na gid ang kanang kasuko. Sa inyong tanaw, sa atorong nanagan sa politika, maalamon sila o mga danghag? Ang kanang secured, kanang relax, kanabang tao nga relax, dili daling madutlan og mga batikos, dili masuko kung sawayon, dauton, butang-butangan. Mao na sila yung mga maalamon, mao na sila yung mga nindot nga mga leaders. Tanawa si Jesus, usa ka leader, giingnan siyang Juan diri magtutudlo, naaman sa dito'y naghingilin og mga yawa sa imong ngalan, nya di man nato kauban, among gibadlong. Nakuan na yun sila na threaten ba, kanabitang nasina, di ko kakauban, nanong gamit-gamit makasamungan. Unsa may tubag ni Jesus, ayaw siyag pagdidi. Ninduta no, kung ang ato ba mga political parties karon ba kaning nanagan, ang team Duterte, team Marcos, ano bitang pulo sila magbuhat og maayo niya, why sinahay? Dili moingon ang pikas nga ayaw mo nila, mingon san pikas ayaw sad mo nila. Kanang maayong buhat mo'y himuon. Pero sa tinudanay mga igsoon, dinhi sa atong kinabuhi, basta magbuhat ganitag maayo, magkahiusa kita. Ang tinuod nga nagbuhat og maayo, dili gyud makigkompetensya sa usag-usa. Kay kani man kung buhat nga maayo, dili ni magkompetensyahay. Magkauyon gini sila. Kinsa ra man gyud magkabangi ang buhat nga maayo ug ang buhat nga dautan. Matud pa ni Kristo, kay ang dili batok kanato, kay sila man mo'y mga maayong tao, si Jesus man ang the only good. Ang dili batok kanato, dapig kanato. Mao bitaw nga magampo ta nga kinibitang nahitabo sa atong nasod karon na gubot kaayo nya, gasto kay kwarta na hurot na kuno na bangkaruta ng atong panudlanan sa kwartas nasod, sige nalantag utang, siging utang, ambot og asa kani padung ning atong nasod ug mao na lang gid ni nagpasabot lang gid ni siya nga daghan gyud mga buangon sa atong mga leader sa nasod. Kay kung maayo pa ni sila nga atong mga leaders ug nindot pa ni sila mga leaders, naay kalambuan. Di na lang ta mo pinpoint og kinsay mga buangon aning atong mga leaders, basta klaro kay na maut-ut gani matud pa diri na ay daghan nga way kaalam. Kay kanimang kung kaalam, the true wisdom,
belongs to God. And if we are guided by God's wisdom, di gyud mahitabo nga dili mulambo ang atong kinabuhi. Nya kun leaders nato, ang mga leaders nato sa atong nasod, guided by the wisdom of Jesus as our true shepherd, mulambo gining atong nasod, dili magsigi kautang-utang. Og makautang man ta, doon gitawag og return of investment. Ang sa titawag na ROI. Karon sige na malantag spend nya inigsunod na sang budget, mangutang na sad. Igsunod na sang tuig, mangutang na sad. Wa gyud return of investment. Mao nang maut-ota pasabot tawag nata na in quotation ug anha ta sa business, di siya mahimong businessman kay ngano man way kaalam, dili siya bright sa iyang gigamhan na buluhaton. Tawgon na nato siya og danghag or bogo, ana foolish. Mao tong do natay gitawag og 10 virgins, 5 are foolish, bogo, danghag, 5 are wise. Maura to sila'y nakaabot yun ngadto sa langit. Matud pastubag nato sa Salmo, o Ginoo, dako ang kalinaw nila nga nahigugma sa imong balaod. Ekonomi, huna-huna ako noron sa imong kinabuhi. Unsang balaura ang imong gisunod? Balaod sa Ginoo o balaod sa tao? Kung balaod ganis Ginoo, dako ang kalinaw, naay kalinaw. Unya kay nagubot marong atong nasod, gubot man kay na sila diyang atong mga congressmen, mga senador, inig-eleksyon, gubot man kay ta, gasunod tas balaod nga way klaro. Balaod sa tao. Ang balaod sa tao is always centered on the person, sa magbabalaod. O nang matod pa nila, kinikunong ato mga balaod, labi na din is Pilipinas, nakasintro ra gyud sa magbabalaod. Nya sila rasay mag-usab-usab, sila rasad mo adjust. Nya kada kuno balaod na adyo kuno nay kanang sana exit nila ba aron og magbayulit sila anang ilang balaod, dali kay sila makaikyas. Sila rasang naghimos balaod ang maghimo anang exit. Kamo na lay discovery ana, mao kuno nay tinuod. Di gid na mo na yung di gid mapriso ang lawyer dinis Pilipinas ba, lisod kay mapriso. Ay ila istorya na nila. Kay kana kunong kada balaod na ginay exit, pero kita nga mga dili masters balaod apriso dayon, kana mga pobre apriso dayon. Kay di man ta kita sa exit, kay ilang sa nang tago-taguan, may man kay na sila ana. Nang iampo nato nga magsunod gid unta ang atong mga leaders ug kita mismo magsunod tas balaod sa Ginoo, kay dili lang kalinaw ang atong madawat kundili kalipay o kalambuan. Naidaghang moanhin ako, uban magdepresyon na, ang uban ratol na kaayo. Usaragi akong unang isulti, sunda gyud ang balaod sa Ginoo. Sama nang maputos nas utang, o di daghan na kay kong utang, nako ayaw pangutang. Mga matay mi pa din ako, ay kamatay lang, basta ay nagyog utang. O sa paman, sa ato pa, kung di na ka mangutang, ang sunod na hitabo, makabayad yun kasi imong utang. Di naman ka mangutang. Ngayon sa may gisugo sa Ginoo, niingon din Ginoo nga pangayo, asa na pangutang ka mo, dili, pangayo. O na, mangayo ka. Kauwaw sa Father, magpakauwaw ta. Kaysa
magsupak tas Ginoo. Sa maragod anang usa ka asawa o usa ka bana, unsa may sugo sa Ginoo, pasaylua lang nagkapituan kapito. Nya moingon ding asawa, ha? Magmukha ko din tanga, magsigi ko pasaylo anang iyang sigig pangabit dito, orang bana ba kay mo, insulto mo sa nako, namabdos na siya sa iyang kabit, ako lang yapong dawaton, dawata, kauaw sa dana pa der, ma-degraded masadang akong pagkabana ana, ay pa-degrade lang, si Kristo gani, gibitay sa cross, okay raman, gihubuan gani siya, okay raman. Mao nay balaod sa Ginoo, maghatag og kalinaw, maghatag og kahiusa, maghatag og kabalaan. Nagilas na lang imong ling itupad ing na sugod karon, sugot na kog pakauwawan. Ana no? Kanindot.